Hello guys, Amy YouTuber ho muntam ta ong hizong le chun tunia hi adi nga si group apa na video hong ki share ho hi kahin vet de hin kahin vet dan ho chu kahin vet sa diu na hin nang ho video hi bona ka vet de hin na at least ke video khat be ne vet pi lo chun ti jong chu kahin request no min any video doesn't matter na ating le tunia hi subscribe ka bol nai lo jong mei the hin aji chu ke na tong ka hi ji chun a phat si en jong ka bol zo ji pon na tunia hi avela pun la ba ka hin vet ding ating la bona subscribe ka bol lo ha ka hin bol ding a hin na chita banga no hon jong phat na ne le in bol pi un lang ating le hit chi ka bol hi adang hi pon Amy YouTuber so ka ki thopi theina pe na hin na na video lung ke ka vet pi ding chi ji chu asaw dom na sim theu jong le is very good na hin share un lang group a hi phat se active hang chu ka hi pon na tong mi ki hi ji chun hi jong le zan lam ni ha lam le hin ko on ka ting le hin video hung ki share ho hi ken jong bol thei chana chu ka na vet hin na nga si group ka hin choose na chu member ho ka vet la tam zo hi khat mundanga jong izau so ke na hi ja chu ama i khat hi ka hin chu sin tin ama sai in WhatsApp close ana boling ka ting na group izat ko hon do ham na vet nom vai le nga si group a tu ni to zan hiya tham khat chan chu veleo chun khat ni thum li video hi at least ka hepoi som le thum som le li lang hling mai the hin na ka speed hian na vi internet speed hian na check ma sautin na kai zo dinam 400 800 MB ho hin na almost 1 GB si chu nom ta bol zo de hin a quality ho jong hi ka khel pon na a sang pin ka ko hin by default a sang pin ala de hin na sim na wa chila a sang pin hi 360 la sang pin ala de hin na ai wanga chu head de khat chu video everything le hin mute hi tan bol khaw le na video chu watch a ki sim loading a hin na chi ji achu min video watch hour a day ho na ki thopi no ma hin na ve ting le example chu da bangai le na mute hi loading in mute com chat ho hi chan ha koi the hin na hi chi chan ho koi the hin na te ka na bang chu chi pong hi le hello guys ging agin ha ginin na adang hoi ve da hi le chi thelo di ji achu ting ko in ka ting na chi chu angai chu hon hoita a vet the hin hi jong la tunia chu ken abona ka vet di ji achu phat abona ban kan vet ding chu phat lut wal di ji achu na thil dang ho jong ka bol di ji achu chi dei bonga ban ka vet thelo di ji achu all in one na ka hin vet di hin abona kan play ding ai wanga chu ka su nem di hin na ta hi ka su nem ding mute wang chu ka bol lo hin na hi ta hi ki count tho hin chi hi athum na chu chi hi sorry subscribe ka bol nai pon lin vai phe kan subscribe pin na abon na notifications all akan koi pi hin ani na a chu ko ya ham nemi live kitin subscribe ka bol pi na ting le athum na hi ex khong sai abon na ka bol tan ama chu hi le mang kan ka vet sa hi jong le abula pan kan tha pat pi abula pan kan tha pat pi ki din vet sa hi jong le na ating le chilaya hi koya ham tile sang kip gyan kitin kan subscribe pin abon na kan koi pi kidin ama jong chu anim ta in koi pi utin na tivelin na la chu kip ana ki play de hin ita hi kan ball so ke de hin sau jong le ni vet lung pi taw o nang wa abon na kan ka ball pi chu hi ka ball le hin na aban le subscribe ang kaboltan aban ay koy ham Olivia subscribe ang kaboltan si Olin ko yung kating aban le tin ko yung kating na aban hi welcome to our channel subscribe ang kanaboltan bet jong ka vet sahin hi jong le kaga ikhat bol tha to thoi le nga siyang subscribe song siya ka bonan ka boltay na bonan ka boltay na si jong play utin subscribe ka boltan na si koya ham sailal khong sai kitin si loy pa yong hi ka boltan si jong le chi video yong hi ka vet sawang so hi mai thei ta ni jong le ana play pi kil utin ki thop ti na zalin na hoi lai phau ta
tilai ham ai pui tilai chanai tai na abana hi hin aish aging si valbe se ngai wo kan hay to dia hin na subscribe ka bol pi utin like zong Minzy gaming akitin na all the best Minzy ting le adang koi ham chika vet la ka thano me ngaki pangle ka thano me anop to be se tui hin yaw khat tingon lang tui na tin tingo le swimming pool tabang hin sim leo chun ven na mam dia hin na chu future vlog ayong nan sim theo he recommend kan bole picnic vlog sim ho ne name live kitin subscribe ka bol sa he ansong tu ne name hom katile anyway video nian share len ni ve ve de ti nai jing in na hoi lai phau ta chong ka subscribe tan na all in ko yotin si jong na vet pi utin hoi lai pha ki ro ta Minzy gang te kitin na subscribe bol pi ki utin loi pau naw pau hi si hi Manipuri leng na subscribe bol pi utin koya han si subscribe man ka bol tan suni moten sound ki haza ko na kho poi ki chai wa di tai chom khan nang ata diwin si comedy hila kilomin very nice subscribe bol pi utin comedy music atin na very good hitan choi tan na izat hi mamang jo ka hepon hitia hi ka play dan di hin aki chai ting le asau pin pin chi ki chai wang wang hitan na ki pan pa hi 6 minute am khat ba hin 10 minute 15 minute 20 minute be hin bol leo chun na watch hour ro asau din na dia hi le bol sau leo chun hitia ni si le na video khat le ni ka vet pi le na hoyang chu ni si le 30 minute 1 hour ho chu ka vet do pi the ni hi win na ka sei banga chu ke internet hi unlimited a hin na a speed jong hun na modi wa hin 900 MB ho chu within 1 second a hin chlai hi Google video ho YouTube ho upload bol phat jong ki hamanji lo wa hin na to hi veleu chun video iza ka vet wanga chu boi ta lo hin ke a hin na chu bol thei pe na hin na hodinga ji chun ki tho khomutin koi tabangin angai cha ipina ne uzong na de uzong hin sayun lang ka bol thei pe kan bol pi dio he dam sialun lang take care bye bye